это босполага иңериликте. Мен да карай бирсе 1911 жылларга байга өлөрнактен Аласка терәүдә. Бу кине олагыл тонан ата олагыл катыскалара бу журналга кине сене дизайнер кине айдалар. Бу Семен да карай бете туксар маңгара бу кинеге тинай бар бечайта бар бу катулка бу тайнай тамам асек епай мен ата бу үз бете үрүгүт кинегелер ана бу кине кана кинегелер бу кине блокноттара мына кине конспекттерде кине божарын көрөкөтүшөт бу 1900 асылда Якутска идеяларын катыскалара ана ол жылдагы спортсмендер катыскалара бу Семен Захарович Борисов соратниктер аны единый машиниктер хозяйственный руководитель ана хозяйственная наука руководитель ана бу горко бастыгы секретарь райкомына горком кендер Семен Захарович Левит, Остола, Бостол, правительство деятельности Сылбадири Турбот, Антон Мебель Санадылов, комсомолга Левит, поэт Николай Чурденкиге, Бен комитер Илбыр. Кәден Султарды Левит жазды. Оны бияха кәдене бияхтик сербиде, оны инче оны асылаха бияха Бостол кәдде. Bu önce 909 kalender, bu urku telefonlar, bu lana 1992 yıllarda Семен Захарович Сымска olur dağına. Семен Захарович Максим Николаев'ın вопросların ırgılara. Bu 1954 yıllarda Семен Захарович выборга кандидатынан турбут болан КХК статуяты такылды. Кетенин трактоваларга Семен Захарович Борисов келгене мани горона Борисов агысы сүрдекке кеңге белактайды. Bu arada Семен Захарович личный библиотекада ал книгалары орденнардан скапырга дурулган. Мария горында билен наганы музей библиотекадан байта дора. Билген бу мамна тыгынчаттан така книга бар. Бу справочный литература. Бу мамна алмаз септен кыстан бай туган книгалар бар. Бу художественная литература. Бу Петр Стефаде Витязь Тергович Шкуре 1901 жылға тақсыбыт. Бу Грибоедов Горет Тома комедияты 1936 жылға тақсыбыт. Бу Леханов сочинениялары 1901 жылға Сахашкан балақтаны книгалар. Bu Hediye Jot'un cennet tüslerin knigalar. Mana Lenin, Stalin, Khrushchev, Mensendon сочинениялардан bağlı. Bu Большая советская энциклопедия diyen bir tomu var. Ona Малая советская энциклопедия var. Bu Семен Захарович когда идет аталаха Семен Захарович берилет балактар сүнгендер. Bu Семен Захарович Нургун Батыр Алахада Гран-при var. Al más promocional televisivo.
билдер. Бу үгүрү сүйе хамай улахан событиета улаали. Бу стенде олтунан кепсир. Маны болана экскурсовод оғылы пока билин қуақолигин кәне кепсир болу. Аманда болана ордук тугу белетәне тек қанада. Семен Захарович били турорса хатан баран Хрущевтан көңүлдан баран туақ итче бараш. Оту тикки кристалл итче барар. Ол итче бар бут ол кристаллары маны коробкага барқат истә коробкага уган бу сумка игер ван итче бар бут. Бу сумканы болана бияка кени кергене бәйте лиднен суриян белектәбитте. Ол кени лиднен хури бүтүн бу жанаган актын жөнү бечеттен турат. Аны бу билген Семен Захарович ата инеренде бит Семен Борисов тен алмаспыт кофета бу бар, ол сертификата бу бар. Аны тахынан туакка иккис алмаска кини ата эме инеренде бит бит. Ол алмаска ат инеритин тухнан протокол бар. Бу протокол эме тоқтамыт кофетаттан бу печеттен хытырабыт. 11 сыллаққа. Ол алмас болана 11 сылы, бейхен 3 караттақ алмас ебіт. Оны бұл 1 карат тұғыға тән боларын тұруырабыт. Якутия в начале 50-х годов научная организация «Строй», действующая под ведомством НКВД. В нем участвовало около 16 районов. В Якутии было 105 лагерей заключенных. Выход из системы для строя и развития автономии. В конце 40-х годов БКО со стороны плана изменения СССР и Магаданской области, Северо-Восточный край. Решение вопроса помог Сталин. В 1959 году тоже был поставлен вопрос о передаче Нижегородского района Магаданской области. Борисов отстоял на своем мнении. Народное хозяйство Якутии в начале 50-х годов было слабо развито. Он понимал, что Якутия сможет быть. Борисов сағана нефтяной газовый промышленность қайда қайдыбытын тұғынан кіртірер. Саға ергер газ, нефть, аспыды бәсілерден қостанар. Онтан галған стейлер олып, олан бейін сыладдаққа геологическая партияны тоқтатылар. Онна 1950 жыллаққа контора оңыры берлер управленияны. Онтан бұл геологическая партия министра Салаячыры Николай Васильевич Черский бұғыны білен тұран саңа нефтяной доктором орыр. Буровой скважинар. Онтан Белорусская бир скважината лохан фонтан, газ фонтанын берер. Олеген нефтяной на газовой промышленности тотутун куттала тюря. Онтан 1950 создание единого якутского территориального геологического управления было. Онтан Семен Захарович Борисов суры курьер Булганина. Нефтяной газ кулгайда сайнарларын. На 1950 Сангаргона были кылгырга нефтяной базалары туталлар. 1951 жылларга 3 нефтяной база бар еді, 1996 жылларга 13 болар. Билеген Саха жеринен Россия дүнен Саха жері нефтяной газ қосынардылардан бастыңдары болар. АЗС неме Жогускай корака нефтяной газ 1991 жыллар қоллария болбуд, тағылар болбуд. Тоқ нефтяной газ бейттен неңе барар, антон дизельный топливо бейға кирер. Онны канам Семен Захарович Борисов камер газына нефтонлық сайттығы. Бұл істенде бейі көрәуі ұрыт қайдар транспорт сайттығыда барады. Бұл ұрыт водный транспорт ауыз туға мұртта қайд. Мағана тұлар баржылар, атынан тартылар, әс ұстырылар тоқтар бәй. Атын
Семен алтын бир сыллака тоқ уже порхоту болта драва. Она алтын бир сыллака адан кайылары не болта. Алтын бир сыллактан, бир сыллактан уже прижалы тутулган кирмабыттар, она судный ремонтный заводтар, Тексиге морской районный управлениялар болду. Того авиацияга то небага авиатрат бар болбут. Аннабу үйхабилүүгө то авиапорт болбут. Аннабу сана Ми-6 вертолеттер келбиттер. Аннабу алтынасыларда уже самолет солдара бетонный покрытиялар болду. Там бу сол туха бу тирден хаталарга Винокуров, так Борисов, Сталинга баран Темир сол туын турусуттар. Уже бехантет сылаха Темир сол тайше тилена тутулдан биппит. Алтын сылаха Масына Аймир Холов тутулут. Алтын Семен Захарович Борисов алтын бесылака президиумна 40 сырыгы. Бам Темир солын тутулдулар. Ол анын Семен Захарович Борисов то кемигер транспорт еще дыхание. Тыха стодин тугунан серикенна совхоз мертотан Семен Захарович Борисов пенча толфуш бен сылган совхоз переехален болбуда да. Она пенча 954 сылга совхоз түрден хетте бар болбуд. Она Семен Захарович Борисов тыха истотан саха хелигер сайдергер аклады утуда. Силберсия биһэн сыллара саха сиригер фундаментальна үскә сайдыгы сыллары бит. Бу сылларга әлбәх институттар арылалар, она 2 улахан всесоюзный научный конференциялар булана алар. Семен Захарович Борисов бапровы бардан наукага тирегерен оңорора кине буллагана башарин докторская диссертация анан тылын эпидемит. Антон Тенистовский Налтахлаха Бастыка университеты Ария идеяны Винокуров Илья Гурович Кедахпет кине үлетен салгы Семен Захарович салгабы тибет бекенник төлөспечаннар. Антон кине өр экеретиһен әлбәх сабаячыларда көрсүһен селын хөтиспит. Антон Тенистовский Налтахлаха пединститутка кытыры университет арибыттар. Ол нина пединституттары бар бит. Онна атын үйрәккә үйрәнәктем ары булакытына киң коратырга сугас үйрәнен диптер. Онна оқса үйрәгәлине Семен Захарович ме тарих бит. Бу сагана асколалар, мәктәп булганнар. Арох предметтер үйрәпәш булганнар, үйрәктән усталар специалистлар булганнар. Асколаны диксады, оның генераторы турды. Анда бу кылгас береме егер наука күскә сайды бит. Сиркстенде деген булардан истелик. Серикиниттен пунктор сүз бенги хыллалка саха сиригер аяк булы бар бит. Улаханың ары барда эрге жайга кыралар, кыркы жайларга ана булаганнар көрөдү. Анда саха сиригер улахан ары трахомадан, аны туберкулезный жылдары бит. Аны Борисов аны жылына экретихан вон сулсута сүз 1905 жылдагы сүз бенчет булы бар бит.
Обытыңгон сыл болған баран 295 жылға бар болбут опса. Онна жылына келген 1992 бейникки тоғы 1995 жыллаққа сақасырға бачат бақ бұралары, зданиялары тұтып. Онна 1995 жыллаққа бастығы институттарын өт, институт туберкулеза. Она спорт этнен кидахна спорт комитет Тарский, она снова Пичкин, Малангига, Лилихан, тысяча толстых бенуталаха, спартакиада народов Якутия, и Кеоге Лиги, Каяхом Бутер. Она мастер мастера спорта бар Бутер, Аране Багдитарка. Она тысяча толстых алтынтет салаха Черкчинская Черкчика. Дисуша Аралут имени Коркина. Олжа Хилга июль 1996 жылыгар РСФСР по вольной борьбе Сахасиригар Кирах болбут, аны бес сахалактан түйет чемпиондар бар болуптар. Болуптар алар. Анда Семен Захарович, профессор Кочнев, Тухтик. История спорта үйретәчі ученый профессор. Сақа ерігер тоңы түстіңі дөріктәлі кейінен аға. Неден хүлер өтті. Онтан үсі маны істеліп жері. Бұл 1909 жылдағы Сахасырин бланковой картада. Бұл картынан Семен Захарович туттан жылда. Бұл Афанасий Павлович Кириллов сүріп кенегелдері. Бұл олана презентациядан ылылығы қартысқалар. Бей музейбідер бар істендері бары бұл көнгенен оғылы ұттыра. Бұл олана жүлбі әтті сиез қартысқата бар. Бұл кәлбіт экспонаттық болар. Барды олана Семен Захарович бастықарякке үйіз олар. Бұл почетта гражданин ленталері. Банда болана лихан алтахлақа эппит пленумга эппит олох героический поступок бұлытлан ағылар кені тоға выступленията стенографический отчеты бар. Ол отчет болана тоға бұқарерға тақсыбыта не бар. Онтан бұл бейін тоғысыллақ қағет, правда қағет, манна болана кені тоға внеочередной 21 съезд партии выступает. Манда ақсыз-тоқсыз 90 страницаларда выступление татисты бар табар начальникте. Все, жолны келген көре оқытып түсіп. Келер оңғылынылар, аны иде Арнайс Павлович кенегетінен 9 презентация оңғылыпта. Ол презентация ұттаманды тоқылмақ болан презентационный материалдар. Қолабыродына проекторда, экранна, ең болдақ бұтына уже көрдірі материалдар тақпыз.